گریننده آویا کانتونا فرات قناقا یکمین پروژه تل العبر گودی آوا و خورنش پنجو دو کندان را پیدا بکه و داوی کر. گریننده آویا کانتونا فرات گود قناقا یکمین پروژه ده بومبین آوی پانلین کهربه و جناتور هاتنه بجه کرن. لگوری گریننده پروژه دی آوا و خورنش پنجو دو کندان را پیدا بکو دی پرسگری که به هزاران خلکنگو به سالان اجه کمبون آوی گازنان دکن چاره سر بکه. هفسروکی گریننده آویا کانتونا فراتی مسعود بوزیش روژاوا تیویره گود قناقا یکم پروژیات للعبر سرکفتی بداوی بو و دی قناقا دویمین جی ببه شاهدی گهاندنا الکتریک بو ستاسیونه. مرحلة دديان يعني خزاني ميداني قشتبوكي وآف دخكرو كتا خزان طبعا سري عم بيجن خط الرئيسي قطري خط شارسده وخطاجي حسنة يعني جبويا كي هناك درجي 10-12 سالة ناتي بكورانينا شرمش بون تدهي وجنا خرابون تدهي او جي جاران حركو دخ دكن حركو عطلك شدت عم بيجن تعقيب دكن وسراس دكن در رجوع خدا وفجره دي امبيجن قاسمي دا بقرب حطاني امبيجن ميدانه حطاني جندي دادلي او جندانا كيش في مرحله دا جيفا طبعا واجد كفي مرحله سيسيان ضمن مشروع بيستو امبيجن شاران دا بيستو شاران دا لساني مشروع مجو خط توصيل الكهرباء او جي مناقصه خونا طرح كري قيمته تقريبا $100,000 وخط كهرباء خدمي بقي ودري محطة مضخة وجبو كان بأوفي بقين الملات تدي إجمارة كي مازن سرا قلنا برل سرا حال حاضر أم بجن مرحلة كي باش تدر بستبي طبعا لجورين شرط ومرجين كم تير در بستبي لجورين داخليني كم بره قوتي يا بروجي كم قوتي نل لجوري وأصل تام ناتبجن جبر هناك شرط ومرجين جدا در كتن هناك ظروف بن عرضه ده ومع نظامون أو در كتن جبر خطه